upacara adat Rambu Solo almarhumah Maria Tayan atau Nenek JP pemirsa di Kalumpang, Balus Toraja Utara. Ini sudah terkumpul kerbau-kerbau tanda, Suri, Balian, Saleko, Pudu, Todi, Motong Boko pemirsa. Y a pas d'auto. Apa mati digara kati ambe? Ya misal apa telepon teh. Ba telepon. Yo. Ba telepon atau tahu. Der tu garanto na mi utama. Ba telepon wis. Satu injok kombi. Jadi inilah salah satu simbol